Kardom nili Samson teron lapen pineng we talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state. Pineng we etom bahini penalist man papon thulo aprang sinili dumkang ilake ake hai sarjai katha retired IAS officer pen on mat APHL silong amai pulo. Nali phan teng pon sar studio no thot ki ban thopot pen chulu. Pen adun thulo tlang Thare Vidya Singh Terang alang Games and Sports Secretary APHLC youth wing along Central Committee alang pandame deng polo lapen churu lok ke hai ang pan ala posona por nang linai si pitun pot tasi peneng wenil tum 514 mate phora creply episode mate apart longa chithan ponji ke lahan lo pini Bengali samaj atum ilitum CM tuliram rong hang phan kipu alamthe si chithan ponji lasi alang tumben kipu mate statement nili pori pondet po Bengali samaj atum kipu nelitum kangduk vokali ning hangte tuliram rong hangpan pasung tukta alam the nasi labangso alam the langdam kar sik peneltum chini dam lo pulodang te ili kar tuliram rong hangpan sikipu sitame indirectly ke tum kar bia khai phansi kero naso alam the bangke nasi labangso alam the nili aprang si ake hai sar jai ka thar phansi nili apor pipondo nali phansi no apor pipondo sar Lake ahok alam lo kai kita nitum APHLC tum la sininge verla BJP ke lage itum a party ka leader lo la ke bongo sena pen Bihar sena tum a party ja semet ke bongo sena tum atum a party la si BJP ke hai pu ke lage BJP ke hai he lage Bongo sena pen Bihar sena si hai lagi. Se alang litum hai et lo. Alang litum aning ke hang lote lagi tuliram rong hang phanda pisuntuk MP phanda pisuntuk la pen ajhar MSC tum phanda pisuntuk la pen la autonomous council tapa dissolve that ta alang litum aja kong thepik la ke thepi ke alang litum det aport leke thegali seta karbiatum la pen inglong aratum la Bongo sena Bihar sena tum kopia party phansi ke othip loma la pen othip pen kopuson si la bangso party phan non ke BJP phan aning ke hanga link ke claim bom loma la solam karbiatum chini ne det apot lama si ilitung BJP long gidun pusi pubom lo abinong BJP long lagi tung galilo lagi ilitung ke la BJP long ke do ana tung le bongo sena pen Bihar sena long si gidun lo lagi ki putot alam galilo lagi bang BJP bhange bongo sena Bihar sena tum a party lo pusi che othip lo bang Ladakh la so party puta Ladakh kar biang long panchoda na lata bang ha Bihar bhangali Bengal bhangali hadak le ason ngapre ba outside kar biang long outside a bhangali lage ha borolena bang kalangi mene hadak ta la son thak thak alang litum ot pring sido hadak ta non dak litum ta latum ot pring sido lasi tuliram rong hang phange pisun tuk ta tek po bang la ka ahok lam lo ni tum ta chini lo lage non itum ka mahumi me bang ke chini lo sa itum mo ni tum dun thu bom la bang si ka mahumi me BJP long ki dun pu BJP long ki dun pu si puti BJP long pu ai hala sa BJP ke komara party lo ma la bang lang dam de det lo ti la hello itum ke chok si la hello itum ki viri ya lam lo non bongo sena tum ahok alam lo lage tuliram rong hang phange pisun tuk taun tum pu ana munit ki ong mang telephone lo plot anda cho ha Delhi bang telephone lo plot non bang gado ya munit tum aku ha dispur telephone lo plot non Himanto Sharma mata do thik the sang thik the ji la tuliram rong hang phange pisun ji aphan la thuke la si la so lang ke kamang hu me kam ga lilo ko jong si nilifan na jute me
kopuson mati lah pur kopusi lale la Bengali Bihari tumle kapi sun hai un po mati pun arju tami narju bom tami itum da un an nang than po la demokrasi alam pina po jo demokrasi pen election pen ke claim akam pina po amat ilitum ke inglong arat tu nge chini ne det bom lo athema demokrasi pu ke inglong arat tu manga kimia postu laki la pen ke ilitum la chini ta pen election pu ta ilitum manga kimia postu laki itum chini ne si election ke phak o ke than ke chu horjun chip poisa pharo si endun cho endun la si election pu ke tin ke itum ke la hello la son tin bom lo ka chini ne por lo ilitum ning oilam lo la ka ilitum chere masilo to nen non puthone libida terang long sedam tupo laso akeche punang ko laso Bengali samaj atum tipu ge laga binong ke junop bi khangyang lo athe ni tum malong si jakong do nang tuliram no hang pan ki pathuri laga pen ka pang ni je phat parem de ta un lapule hayo pasun tuk ta un pulo de parem de ta un lo alang tum ke thana an aning hangaling bi un lo palam thelo di lasila so puthak nang ni pilo pui aprang si thru si dur kelang arar pan kadom pachir lo ni unko nali meda kadom pachir do ni pan apor nang pek pan por ni le ke join ke lason iglo kopi pot si laan aja kong long lok lo putang elo putang de itu makar bi apa sinang ke jong lo athema non ke cari ba me karbi ke ajale putang me turam rong hang mati putang de ili phanang lang plot lo putang de Bengali lapen pila hala Bihar sena pen Bongo sena tong cari long roma kar benglong termas council CM gente hala tum arum tong do kok lo ma CM ke neli ke pubom lo hala tum arum si do pu hatum si jakong long rong lumante nte Bihar sena pen Bongo sena tum tong te laso termas council cari long lumante lang lo hala tum si te majority lo ma arjuna kok po majority lo hala tum si non laan ke jo aja kong long lok pende hatum si majority pinag lo galang karbi ke majority kal delo ale abino ga hala tum majority kali sethala karbi tum alang litum ban cerap dun dia mat hala karbi tum anda Bengali Bihari cheplang dun la puye la lo la hello nili ke join ke la lo la si kopi po si la tum la aja kong long lok make athema la tum han ke mopen sar puelo isi bak telepon ang lo anda la tum ga oke fere claim tot utang de la si Bihar sina Bongo sina arum si dokok lo la halo nili ki pudan bangke ante la dak latum lason ajak kong kilong pop halang kurala mitum chini nai lasila bangso aketche puna kopo laso aketche atum an alam the kaning jelong pop ke hala vote ki pajok angkur pia lam bangke vote ki pajok long pop aposila tum la an ningje haiden lo aja kong long pop lo lasila dak PIL number 9 2017 aningkan High Court mate Guwahati High Court pen labangso judgment lamrai piat lo je Karbengolo to autonomous council phan election ke pat do aron lapen voter list kaselam inglong ara tumsi vote joglong choji pula bangso voter list selam non pu ki puwa jeding piglo penengan ke ningkan phora selo ke pa tapini arni anda me claim pon pedel la lasila so puthak voter list jong se akimi selam pon den lo pulo tang te la hai akeche akebi tum ningje hai lang masala so puthak na so puthak nang li phan non li na jupal ala aron le selam den lo te aron ke paragraph 1 pen paragraph 20 ating si aron selam nang po selam ek nang po hala tribal area pudu tribal atum phan na pudu lan chot thakali hala non 1951 arula long anta tribal atum tribal kalidet atum ke vote pilong le pudha dakta ke tok do la pot si lage tum aron selam lo te lage Bongo sena Bihar sena tung inuta vote pilong le lo vote pilong le lo thala tung
tuliram rohang tame ba mo koman ni le nang dos tame CMEM le dos ala tumpan ni tum pisun tup ta un pu ning je ta long le det lo la kan ning je ajak kong ma sia det la sini tung hala paragraph 2 subparagraph 7 pen aron selam serak ni election ka pe do phan pu ye dim lai la hala da ka pe dura aron ka selam ra ko pipi hada ke tok po ma ke non ma ke ni tung ning je phli lo lage akam da wele tum chini lo ni tung APHLC tum le selam bo sa ne ni tung chini lo pipi lo ma da ka tok nang po ve la inglong rat phan ka pe jok ya phan khilon jia khomia la pen adivasi tu man ka pe jok ya phan tu ka da ka tok vek po lage la pe hala bongo sena bihar sena tu ma ja kong na pavidun det ya phan ka tok vek po lage la si hala bongo sena bihar sena tum chini lo la si la tuliram rong ha thom hala aron paselam long le det lo gen te la aron ka paselam long leta tuliram rong hang aphan hala tuliram rong hang det lo hala IEM man ni MP MLA tum phanta la bongo sena bihar sena tum kok het pen pho si alang li tum aron da selam hai det lo gen te te la so non tuliram rong hang la so akeche tum phan la so bengali samas tum phan ko pi alam voi pg pi haji ma pi hai je la tum phan labang so alam ning je det pena pot non alang tum ki do thai ke lake non il tum chini lo PGR long se ke du ande tuliram rong hang ko pia posila tum phan eviction hai det nang po athe halang tum ki do area ke lake PGR chini hur lo lada ke illegal pen sila da ke ki do puta chini ad lo de alang tum phan eviction det lo pote lake alang se jakong ke long thu po mati CM masih jakong ke long tu mati lake bakar biang long ton mas council tum si jakong ke long pu tangte ko pia posila tumhan ke palom nang la for example non haldak pawan kumar rayadim talo lasona thakla hol dakta palom chom ang seyo lasi lason ki palom chom bena porsi la tumhan barsai ki pia porsi lason non nang che plang ilu lasi labangso eviction claim haima non pothot bida eviction of frank ke hala pijut den na lang alam tuliram rong hang che thak dun hai ma la sola hala bang pijut den na lang hala ke eviction alam ben la ke je phu phile bongo sena bihar sena tum pulo no mata ni tum tuliram rong hang ban pisun tuk un kalang ande tuliram rong hang tum tuliram rong hang meta ne so la ke misa ne phan pisun dun pu alang lining ye hai ma hai he la helo alam ma ke che thak dun hai ma hai he hai ni li chi ne ting hai he hello atu mi dik ben lo ga hal te hala bongo sena bihar sena tu ning ye non an da tuliram rong hang che thak dun de la hai hello lage athema ke thak lo te alang lipan pisun vek po lage pen non lada han hala eviction alam mangela lo next dam tu lo te eviction da hai hello athema hala dakta la so muni tum si la bongo sena bihar sena tum si do gen dala eviction jia dimta hai hello kapi sun bole lage kapi sun jot de lialang lipan ki phlung de phlung yi mene pinia pena para ke na jata election da contest du nongli puta bang order pi yi mene BJP tu to kero paper pe losar la sila da comment section long le non dam thu philo na ladak especially nale phansi nangar jupon alam thedo dak sar diliram kron jang po pensi nangkar jupon lo nale phan lasi 1951 aprang kewang kiche kebe atuma phan koson si dolong pulo 6 sidul arona teng pen pulo tangte ladak tribal areas lasi koson pensi latum ke solong dolong lok lo aki hai jai ka thara pan lam klar mate dak nang pachini tha puselang lipen alama bange dolong poda pupe streak o hatake alam ke 1951 poda pupe ningkan krihini aprang puje pu 1951 pen 1951 November ke thom pen ningkan krihini aprang la pupulo tangte 1938 po lage 1939 aprang 1938 ange choklang 1939
aprang masih lah 1939 ke bang tu boleh long le lah lapen hala aprang atom panta hala siksidul along kacing wai hut siksidul selam kaselam bom hut ki puke hala 1939 an ke bang atom an seta hala atom panta asomar atom pan long le chi pitikang kok hi pulong le asomar tum do po seta hala asomar atom pan ta alang litum ning ke hang ben chi pilong le po an itum council ben si aku ram dun tu nai pi peta la pen ke anut ka prek phan ke hala tum pilong le lo 1938 pen ke do tom phan ta Jong si dam ji pulote dam ju yen lo along le ke ni long le hadak dulang dei pu chi pulong le lo la po ye la pen ladak isi jok kuning tu hala ladak siksidul along ke tok la poson lo je la bangso long le jong si do delo pulotang te hala inglong aso to man se hodai te kang nei kalang hodai inglong aso to man se hodai te kang vek nei pu ke tok tu la tu ke la si 1951 a pi ke do long alang ke alama masi avek la po le ye do long le lo an je alang mi pudam bang ke inte sar la so itum lo legal ateng pen aron ateng pen isi ge lang nam na kok je pot ile tum district ke long ke 1951 lo ke mati pharo kres ke bra phokebra silo la si 52 ke council kim rang lo la si hala aron ateng pen la pumu kang chap kang sirahut jong si pine do kok lotang te hala tuma phan ata kupine na judunji mene na tumta la si la sohor mo pen pulo 1939 aprang ke bang tum pulo hedi 12 years before pul hai la si kopine government pen la solam the bange profulo kumar mohanto abari machip asam chief minister ta me assembly long kaning je do la solam the 1951 19 ke bang aprang lo ma phi lo ma ke bang pu ga chini je phan ke legacy data and vek nang pu apo pe mat lo apo pe dakido pulo te hala tu long le patta ba pi kopini doji ke di khazana ki pia receipt pi ne doji long le patta le veda se ta hala isi do la pu ke do yong yong hedi ho tax pudo house tax pudo hala hui apot pot doma avema receipt doma avema pu arjuji khazana ke pia long hala khazana bohi do do gamati hala dak long amen doma avema pu riji la pen hala chipe klang dun thek nai chipe klang dun thek atum ansi nang tum a hok lo 1938 pen ansi aprang se nang tum ke wang lo po ansi chini unji kala soteng pensi ladak an naning kan legacy data yo la NRC hudle legacy data nangji pupu hai la so legacy data ke non envek nangi arni si malom alang litum tuliram rong hang atum potta ke pi pupi ni legacy data hang hepin si apa lage ente lage jong si nili jungjunga chinia teng la pole sar ho legacy data ke isi approve lo mate di dak ningkan kwan pensi apo akai hot ba apo pena hala pusara kai hot apusara kai hot pula so kang thumi aphan si legacy data lo ke mate di la si non ke labang so legacy data jong si hang hepin pen pu pata period pote atumi dig si ke bang ni ta long lok ko ठीक ठीक है लतुम foreigner में नहीं है कला बांग्लादेश असर में नहीं ले लतुम la so teng pulo tang te la si influx bang ke ang tan men ke wang tum bang ke khang ore de po la si a hok lo ilitum che than piglo la solam the je ong dung atum ge itum che than lo 6 schedule ke bi hek chodor de palam theda du lo seda non hi pen lang itum parlin parlo farlo pusida me itum ingsiring chaplang pen lang dam etlo pulo tang te ke khangye phan ke itum 6 schedule pen pe de itum un ilo sa athe manon question indian constitution lo itum context jam sita me hada ke itum purdam wang sita hari direct ladak paragraph 2 sub paragraph 7 alam theke indian constitution lo tokte de mati tribal area putokji schedule area putokji lapen article 19 1d lahai alam the toki hoda sita me ke klar eda bangke ilitum nangli ke thanalam the hen lo a hok lo je 6 schedule hen lo ilitum a foundation lo la pen jong si ilitum claim pe melo pote itum jakong bangke chalong po india constitution na bangke lake india asuka do ka we tum ta command puse jingbar puse ada ka tok lo ninghop ta dolong puse ada bang tok lo la po si hala ke itum ke
jok i elu halake jok wan velu itum man protection avelu halake hala India constitution abang chot ke la lesi akaprek a constitution itum pan mini constitution 6 schedule nang selam pile ang 6 schedule ateng lo te lake foreigners lege bang long le chot kali India ke do amune tatum ta tribal kali atum ke nang lut long le to hel alam mang la ansi itum protection itum jok unji tribe atum lansi jok unji pupete jok ne itum manang pivir ji ke foreigners asor ha Bangladesh Bihar pen gikoi Bangladesh pen China pen Pakistan pen atum le itum hanang pivir chot kali dak India lo ke do amuni tum anta itum hanang pivir un pu hala constitution ka selam atum chini lo la si itum pan la 6 schedule ka selam lo la pen 6 schedule ka selam lo nang tum meta autonomous puti yogi pula salam ni ye pik lo nang methang le aron che selam non pula ji bang le aron nang se selam pik etlete nang methang ali det progente la si nang methang bopar la si hala paragraph 2 sub paragraph 7 election ke pedo la pen voter list ka selam ta nang tu methang le che selam no wete selam sita nang tu methang bo sita nang tu haku ke chia tu han piwret nang po bangga aku ni je long le athema la ka tribal area pu nang than pi etlu nang tu ma phan chot anat lagi bu nang tu tribal la tu ma phan chot anat lagi bu hadak tok dak lo ili tu phan aku hala ili tum India constitution long amata ke tok dak duk constitution long kopi ma ke dosi claim un choji phoda ke tok galang hala dak ta nasi hadak pulo ili tum hala British ba Britain tuma constitution ke parliament se ke thi pui tum se than piglo seta unlike the constitution of India mane it is very different de India constitution ke ahok lo parliament ke si law making adim lo aron ka pinchong adim lo dak state assembly long aron pinchong po council long dai tum aron pinchong po seta me constitution long India along polotang te constitution si ke thelo constitution long kopi ma ke do la si law frame on chaji pu tok dak do la pake la si constitution is the supreme law of the land all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution jo Klardak lo sarla mangke lasi mopen 6 schedule paragraph 12 along dai litum lang lo che than lo je parliament aron andame directly dak nang lut pen nang pinchong oni number 1 la pen number 2 ke state aputha tok lo hadak state assembly atum law making atum directly council fan arjuje pin pen aronang pinchong ne potame dak dolo nang tum 6 schedule paragraph 12 along langlop te theklong po ab la poson doji state kapre fan tame la north east 6 schedule angkang state an mage la ana jakong ge the la sinon ilutum che than lo ani seta memorandum ta nang lipidam lo hala dak tame SIU ta la state act Assam state siga selam Assam state siga selam la state act pulo kalang state aron pulo kalang la state aron ke itum dak council along 6 schedule a council area arlo ke ajakong awi lagi la SIU da ajakong awi da la pen la dak nili sonni tok dun itum memorandum lo SIU ke la ke hala Assam fiscal kopine law doha ki ding pi amenta fiscal management pu budget pu henten pi dedu hala dak pensi hala so isia section mansila SIU ke do like special inspection inspecting unit pu la hada hala so law pensi na je plan like state law like Assam government se selam like dak ya ko abe setan non dak congress la pen BJP ka ruling hunsi la bangso SIU jakong dak karpiang long lo nang pelut chok nang lut ke la 2006 aning kan suri ni ra throk aning kan se nang pelut chok lo da hala so congress atum dak edu congress sarkar hala tum se nang pelut chok lo la pen non BJP tum ta la ta aku endun thu bom lo la lo ison la pen ison bang ke hala Direct Recruitment Act pudo ADRE Assam Direct Recruitment Act lake surihini ra engkoi ra isia ningkan si la bangso Allah ka salam
hala so tingke commission hini do grade 3 ke la ke LD assistant atum phan lo junior assistant atum aphan kang vai ji ke isia commission do ha dispur si la so commission do Assam government si ka pinchong lage Assam government a law la direct recruitment act ke la pen ke hala grade 4 aphan da akaprek a commission do pion sokidar kang vai ji anta akaprek a commission do la si non Karbiang long lo kopinia department long konat ni sokidar night sokidar ajo sokidar kang waiji lapen komani hemkar ko bang kang waiji komani LD assistant kang waiji pu anta da Karbiang long CEM tum ingwai un e CEM tum ingwai un e kang wai un ke haladak analogous commission pudu ha dispur hala tum sing wai officer tum sing wai la pen haladak a minister tum si pudunji la phan pinot pu la phan ing wai ponot pu la pot si non ADL pilone porikha do bodi porikha long karbi tum long do dege kum si long dun po bang ada a question Assam adang isipen sel ada question ki koi Assam adang isipen si application form hada kele application kele Assam adang si lapor lagi Assam adang si munit tum si haladak kache bai Assam adang si munit tum a minister mane ne tum si haladak ingwai non pudun itum Karbiang lo minister de inu dawi thang da chupudun hai MLA tum ninge assembly long ethi da lam ning ye don hai le hala dak le ki hai lang ma la ka ne munit phan ne to munit Karbia to phan la rengma to phan kukia to phan la ingwai pon pol ka ning ye don hai lang ma aru ka pepas nang pu ning ye don hai lo bang hala tum si pepas la po la si non ta la tuliram rong hang ta long dampo sahuri nang pipo pu hala usomar risomar o karjang ding a hok lo ma pu sakori long dun po nang chak te kang et lu pu chak sida mang kang wai ga Guwahati si kang wai tu liram le kang wai li det le ko pu si long try po mala le la hele ye ange aga pa chu be Klardak na pu phere po amathang ba be pini tokut po age appointment pi de la ta very temporary pu po chiklo jon ne pi than pet ti na se ala than the ko ka amathang ki chutang a poisa pi ne pe si dorma chu pi po ti la pu hello ge bi la son le la ge la si lai hu lam chini pe mi nang hi thang bak be amuni tom phan MLA MSC ta tho MP ta toy du nang ni la hello itum ki sum ia dim lo la si tum don marli tum jirpi tum chini nangji la si nangle tum joy ke protang te la 6 schedule arona lo bank alo thui bang chenam nangji la si ningwe apor ki do tum an ke non nang lang dun bom lo la dak talkshow sita me la pen mo me thang da me purik non paragraph 12 along purhi tha paragraph 12 along nangle tum lang clear pen purhi lo te itum thek long po la pen 6 schedule ajak kong la pana ke the putame nangli si knowledge long podai sia gyan long non si ne pudet ingtung eson alam ne eson lam ne li pudet ingtung ne li hem hadi Guwahati ne li hem tuliram rong hang batai ke thom lo breakfast nang ichu pu a hok hi la alang li ni li hem nang lut chok chelang ako nang alang li gali BJP amunit inut nang lut chok chelang hadake breakfast ke chuga phia lam lo lagi breakfast ke chuga lia la sake air ki sita lang ek cup da nang jun jalang hada ke nang lut le lang setan non hala nili pudak te tia po nang lut le po masi pini hala CM bang tu liram rong hang bang pu chetong sinang dei ha Guwahati pu hadi ai athik the alang li ge ha tikata nili tum hem da thang bak be lut dam thur ha gerja hem da thang bak be birta ve thang ve hem be the ta lut dam thur la pu yu la si han ni hem da non nang lut thur da the la tu ge chi ni lo lam lu nang lut thur la te la ge yok ta chi ni no ni li le ge hang na li lo thang na li lo la ge ni
kopi ni poisa colong dun com ji wala alang li ka chong hutang poisa ni colong dun ji po pan le ni kape wang long takali thang takali la to ke abinong munit tu wang le te pe wang long nang sita nona mangalam e kaprek titi ke wang lo pula te pini poisa chu enun et lo le yo la so kam ne piti kang lo le pu ako ning yesu de titi kape yo oi ni hemba tai ke thom breakfast ang chu nang lu chok jelang le pusi breakfast nang e chu pu ning ye ta ka hai ga kape chu be thap ki mandi la son ge la si abinong munit tum etum hem ke wang ke chok mi sen lage wang nang ji Sita non alang lison son nang lutu chocolate ha alam ka preksi pe klang thule po la si nelia ka pheri lo la bang ke amuni ta si ajak long thegon bom diti hai mobile long ta la si amuni ta sai do la hor jun pa me po ni thap ni phu diti la media theng no dai di athe chok la an ta la bongo sena bihar sena tum si ke toy lo la ke bongo sena bihar sena tum si lai ho buddhi ki pi si ke toy ka pani ka pe claim tap lo la ke ame thang panam man si bijek thela ase klang lekle au si karbi lo charli asong ali dar benda cheteng nang bang lo matila kaching doi gam de la an ka cheteng gang tu re pote non hola ha binguli sama sa no kan tenga bro oi muna chohan bana teng nam rok nun da no kan teng nam ro bachok le lan se dang thin ge the pote karbi yan mai chai gun chot kela non juno pe ki walang che thera theng ma nengwe nili labang so chat tai pen kar jugang tung tuliram rong hang bang kar jugang tung ke lahen lo pasun taun pang ni taun pualam the ni la lo te pilo ni tum ning hanga linglu rang phan kalang ke nang pakle mi pu lo la ke nang tu mare chio phan pole nang tu mare chio phan ni tum rung kok taun pi war phit taun pole jo ke pu la pu pole te kar biatum apanda war phit taun pang ang song pe chom krak taun pole la ke lagi juno dak alam lo lagi henopik alam lo karbia ke phan lang red lo ti lagi muthe non ni tung ka chini ang tung ge tuliram aning ki pithira ba aning ki tepin seta lo ting pen pini action en hayima lai lo en non polo ni tung en nang ji polo alang li en haye de jigente aku karbi tu man ni ge nang ting rob ji pu hai ge la so tu man da la so bong bo sena tu man ta ting nam rob na po ni tung ge nang pu pe ting dam rob nang ji pon ta teng je kali sa ni ko la list pota pe no patalen si pithui bu kalang patalen si pithui ji bang hadak hang yo jo ma itung ge hala koman ni ni tum ta hala keroni be the un an ke hang ju phu je theng pe ak pi u da hala tu lam ge thang da ju je da non hala bong sena bihar sena tum bang hala lang phera long bo hang yo jo long ge bang ar ni siamat ar order se lar plot yo pu an ka pheri pu an a phon ke tan lo non ante order alo lang don lo typing mistake error ko pusi lage order ke pachon le typing mistake boga se thera theli hola chi withdraw de lo ako list pen patak e jat bet loti seta hala bongo sena bihar sena tinge poma jong ki patta senang pinai puti pange list nang pinang ni pu bo bangai pu thu po jong thip bangai aning ke hang teng che pa che plang long nei pu an je hala tum bangke itung kar bi itung son ning yet thu si dai tum han nang kroi kri lasia amun ni damat hedi apong tin si lage kaning je da kaprek lo kalara che lardo lage lasi lason atum ke politics ke thek bugali lo ki lulo lapen ke hai helu pudam dak lu lage athe jakong nang pidera pi non isia judgment do itum patna high court long judgment di inuda district collector busi pupulo thoya joke di dc phan hai district magistrate dm buta pupulo lapen dc buta pupulo hai tase hadak arjulo je state government order si ke thema mate high court order si ke thelo pula hayo ama halaso dm bangta aron chini peme medela rokom ama state government order si ke the punun koklu ama judge ke bange ke tokpo a hoklo ma pu alam la he jong se hoklo pote lage tok det po asa kuri dam ji bo somni la si non itum dak kelang dam nai bang ke la lo biaya la lam si ni pudam ver po kaita bang inu judge atum ke lang cap pa mi si bang ajata son tame lamrai pg la si 2017 aninkan pil 9 mo be ni lipulo जे 6 शेड्यूल हाला बांसो 1951 आ रूल्स के लाके
Assam government si ka pinchong governor si ka pinchong pol hai lake temporary aphan pu nang lita pulo for the first constitution pusi ketok di 6 schedule arona lo along nang litum theglong pute hadak langnon paragraph 2 sub paragraph 6 along di ketok halda ke cheng si council ke pangni jia phanan cho athema district long that pen aphi ke elected abi den lang litum along di govern Assam government men sinang gelang lo lasi halabang so huda phanan na amat non bangke council kim deda pida pinchong sidia lasi non bangke itum bang aron ke pinchong nunda itum da reng nangi po phansi nang met hang ban selam moi pulama disadi amat non anna selam le det lasi paragraph 2 sub paragraph 7 ke bang high court Guwahati high court pensi bang lamrai ki pilo judgment ki pilo inte votali selam denon bang atum hang jojo tamil lage pulo ke de court order se ke thelo pulo ke deng thimna po ka pheri nahi ko pidola jong sila bangso paragraph 2 sub paragraph 7 aron ateng pen voter list pinchong de posonte pini lahai bengali samaj tum ladak ari nang phanang pasun nang phanang nang parduta un puni je jok loi polo ade thiek pola tu tapi ni tuliram rong hang pan ko pia polo ki pun det ke halaso aja kong ipi ki alam ke lasi non jong hele tuliram rong hang ing tango pusita kang duk ong lo pusine li chini da mo sa la so jok ta chini nang ola ke kang duk ong lo lan de la CM kang duk an ke la in duk nei lo bon CM non ke do tang an ke lasi la ladak ang dologofu pujo la konar pentong ne hormu at ke la di masabon sir please in Hindi language pusinai pula si Hindi le pupe tame English ta chok la pen Assamese pen sedame nang lia sabso la so putak pineng vega chethana pon nang lia sabso pakla ring puisa sir today we are talking about the threat issued by Bongo Senas and Bihar Senas about 3 days ago from Uttar Borbil, I think. Uttar Borbil, Hauraghat. Karbi Anglong, East Karbi Anglong. The Bongo Senas said that if they desire, if they want, Tuliram Ronghang can be put down or put up. He can be replaced by some other else as CEM. That means he can be suspended, dismissed from CEM ship. That's what the Bongo Sena people have said. It is a dangerous thing for our tribe people, but it is a thing to be known. We have always been saying it is true. What they are saying, what they have said is actually true. They can do it because all the Bongo Senas and Bihar Senas, they all unitedly vote for BJP candidate. They like BJP only inside Karbi Anglong, West Karbi Anglong and in Dima South. Not outside. Outside they are different. In West Bengal they don't like BJP at all. In Bihar they don't like BJP at all. But only here they like BJP only to defeat the tribal people. And the tribal people do not know. Tribal people think that BJP is another party, only that, another political party, just like Congress, just like ASDC, just like APHLC. Our tribal people think like that. But the thing is not like that. Bongo Senas and Bihar Senas have taken BJP as their party to defeat the tribal people. But the due to ignorance of the tribal people, they joined together with the Bongo Senas and Bihar Senas and vote for the candidate put up by BJP. That means the candidate of the Bongo Senas and Bihar Senas. This is it. And so Bongo Senas and Bihar Senas always win. And so that is why we are in trouble now.
our land is being acquired, and job is also not given, because this BJP government, they have used Direct Recruitment Act. Even peon chokidar, LD assistant cannot be selected in Karbi Anglong and in Di Mahasau. It is selected by analogous commission under Direct Recruitment Act, selected in Dispur, not here. And so we do not get even the job of Sokidar and peon, and we do not get the job of teachers also. Most of the teachers are now Bihar Senas and Bongo Senas. Everybody knows about it. It is in Di Mahasau also is the same thing, and it is in Karbi Anglong, it is the same thing. It has started happening during the reign of the Congress people in 2012, 2011, 2012 it started. And then this Direct Recruitment Act was passed in 2021. And SIU Act was passed in 2006. 2006 or 2005, I think. 2005. It was passed in 2005. This SIU Act. These two acts are state acts. According to paragraph 12 of our 6th schedule, these state acts cannot be applied in Di Mahasau or in Karbi Anglong, because these are state acts. They can apply it only after modifying it to suit the 6th schedule area. Only then they will be able to utilize. They can apply it here. But now it is applied here without modification, and that is the reason why the Autonomous Council of Di Mahasau and Autonomous Council of Karbi Anglong and Autonomous Council of Boroland are also losing their power because of that. And who are responsible for that? As soon as the act come into being or about to come, the council should have taken up a resolution that it should be modified before sending it here. They should say. And our MLAs, there are 5 MLAs there. They should have spoken up in assembly that the act should be modified. See, in Direct Recruitment Act, you look at section 1 clause 2. You look at there, it is said the act will apply throughout Assam. It should have been like this. The act will apply throughout Assam except 6th schedule area. They should have said like this. But the word except 6th schedule area is not written in the act. That is the thing. The state government has taken the power of the 6th schedule authorities, the council. And now the non-tribal people, especially Bongo Senas and Bihar Senas, they are too strong here. They are too strong here. It is true that they can dismiss the CEM to Liram Ronghang if they like. This is the position. What they have said, it is true. To kero report piglo sir, lasi Ladakh ilitum kachini dam nai banggalan lo non jakong kece tomhan jakong ipibom de jakong kipibom aposi la sondang na cheplang lo sitame jakong bang kece tum jakong nang thono nang thothe non lage bang akam lo sita aron sikethe pot ilitum aron ben klem lo te lage unvegji non for example ilitum langdam man ilitum hala India constitution ong tapulo moher jongda neli than lo constitution is the supreme, whereas the parliament is only the creature posipulo aron pensi ke pinchong parliament van ka pinchong article 1 lo pulo tangte article 79 India a constitution pensi kimlu president of India ke head lo lapen lalong kopilo pulo tangte parliament lo ke lok sabha rajya sabha lake thom ka chingrum si
kapin chong lo la article 79 India constitution pensi lasi Ladakh pensi clearly tum chini lo je parliament ke isi kapin chong tanga hormu mane constitution pen ke pinchong tanga hormu cho jo lasi ili tum constitution hen lo ke thelo lasi constitution atengsi tum claim ponang pu lasi non penengwe apor do lo posi penengwe nangkelang don APHLC a president il to makhai sarjai ka thar alangli ke than klar pon piklo lapen an part ame APHLC central committee youth wing long games and sports secretary ake hai bidaterang stame alangli pendame views sang chipidun lo lase penengwe Talkshow on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State 514 episode long nangkelang na court engjir don rap jirpo jirpi tuma andame nili choro thulo lasi lapuson ilitum ajovang dame ilitum chethan chimum pon bom lo polotang te comment box long dame ang tum ninge hang teng pen pu lam thinang chipidun dame lapen apor do polotang te nilitum pi pon bom po lapen lapuson si tum chethan pon bom lo te tum thek pon bom po lasi non itum ka chini naya bang kelangan lo council along mate non ke thek dinga tum ke japon a leaders atum MP punon MLA punon lapen da council long EMCM tum punon dame bang ke bege chenang kelang rock ke lake im make a theng no si tum thek long lo pinian ke lasi lapuson nang kelang drop long le deje phan ba nang palang drop long le deje phan ba ke ilitum aron pinchong ponang po lapen aron si ilitum phan nang pe jokon po nasi penengwe a Talkshow lapen lanchot kali lo aron silam le aku ke aron itum phan apa silam long je phan non bang ke BJP ba Congress to masanson phan ke national party to mange vote pipe dia nang kalai atema laso differences itum chithane lo lansi itum lansi allo to silam unji kalang lo bongo sena dum phan ajak kong pidun thu bong nge puga lo silam ni puga lage lam jong lage kalang lo lasi itum regional lapen national party lam na itum chithan pon bom la bangta national polotang de lake bang se ke par ja party lo sedame itum regional pote eme thang along rilong eme thang man se kenga charge up lo rada tum important pick alam lake kalang lake itum life and death question lo itum inglong aso to man ke kalang je BJP thu ke lage bongo sena Bihar sena a party lo lage chini lor nu lahan lo lake thang bagbe political party akapre ka party chot kali lo lage kalang labang itum karbi itum chini pe menai lage akero pilosar lasi non bang ke lahan lo kipa julo lapen tuliram rong hang ajakong thema itum theglong daklo lapen Bengali samaj aphan press conference pen lamboy pi hai ma hai hema lake rat chong nun prong na lam no hang pan jong si hai he polotang te lake ke ap e munit lo lapen ke hai he munit lo lapen la son son leader tum ke ar puben ame thang mat suntuk nei lake chi resign de nei lalo council da dissolve nahi asi peneng we bangke la pon se kang ton lo ka do go be pan ta me ajo ke me kardom